Haka jingelang thang mommati snolem yu samla hodfil rembui bat bandawa ye kijing bichar hok halor kijing jia sya kano tenra yaute usamla kakali polit na kakali escort haka sngi penlong cherry blossom haba ai jingkren haka te jingelang habanan malki kibabon kibalawan snolem bat ai jingkren haka bakawei kalong kemi kala yethu bahaka sngi bajiga snusi yaute usamla hodfil rembui haka sngi katamasa cherry blossom kakali jongki kala sya thap haki polit senran ki VIP ki la pha kan ria sharut hakapor ba ki yat nakakali hakapor balet syakate katamasa henry enda kila poi kham hakmat ka ICAR kila UI pakabat kala hap kane kalong kemi kale thu bat UI ye ki jingjia kala ong ba ki jingbun kita ki pulit senran kumbalet yele thama bat kala bu jingkli hato radon thama kinyadai ki patba kumtu kalong ba haba kisngautu makidon kam ban poi hakapor ba biang kidei ban mi nakapor ka ba biang kalong ba dei endalawan kisi VIP bagajing sakot kali kala jubor namar bakila tenru rak syakmat dakaba kenhet batbe ki kali pat ba sharut kali VIP at nobody's speed adon ko ka kali ngate bala khambria ibadan de kitu kitip bayong na jrong nang ni nang tai nang po na kawan kitu art tu art kon boy swan was you hair kum lang thari dan ni la poi kam chakmat ICR ta kadon ko ka thar kai ka thar gi utha titte nang tu na sai utte de kali jungi tengi la chulia na haru dan ni poi kum hang the gilayo iba lahap kabay tep na tangu blay siya ban bisyar gi bayo ikum ta kata kala dap ka kali jungi gi ham kun asurut te tapay kam hang the ni nang bot kampoy berkhat balayap nyong hang tu layat ti pe te hanray mi ya la kaya wo dangi la mi nang thena po autumn festival mi sayo iken utaw khna bangi nei to ibaong dapi iyeng te ani ka jing snogilti ani ka jing sopang ka mensem bangim siam rasange kata ka penlong yang apai mata bang keren ngam ju kyo andre kemat pai ba ngam ju tiang iro ban keren kemat pai ba henry mta ka singa kyo bang so senai palat denang ta ka daw ba penlong yang aban wanang ni ka jing bon utaw nilayat baka jing bon jong utaw konvoy upam priu sho dakat no sho ikum ki lang thari ikum bakin yele atma hato la dadan gatma men hato ka singi kin mare akum to kin her kato hato ki kloi menyada yang ni akpat ma la ikum badan ka internal disturbances ka bakhrawa dan ki terrorist kampala damnore bau haba nyamare haba piso tho pideu haba piso tho ma pi kolong e piso tho ma pideu poi ka por ma biang kimi kham keluarkan dan ngomong dan traffic jam the one maki both sides maki baro arti ba last do ikan lasa syo ini perlak tengah macam hajan utau kali udah nang ni naliang kadiang utau thar yang sanyamong kato ka seren jong ya la kelut wana kong subha utai ba thai kan mau itu banyak eta kali hado mentai kan mau ya kata kerja keren bani wang khang kato ka jing khang yet yo balen khang ki ambulance PPE ki sakot maki kilai andai maki hakato kasni bapen klan ya ka traffic jam ngan ya thuak ipi bangi dayo ira la ka jong ka khman ngong kakada masolong guilty ado kata ma bayu ngakhem poi berkhat hadu ba pindalik no nginang bot kata pihak amadan kane hale kade ka jing tumu ka ek baja whatever happens for a reason maybe kade ka jing ja kawan khanang bangin play ki khmat jongi enough of the VIP culture Pitharai ngade tang chief minister ubapol but online what kim minister bon kato ne dan mano ki dos la ne mano badan lang kato kali ki mabon ki kali la imala isur kai tingam dani ndinga syuang bahyu
Blei bate bi ki baro un sabi shar hok. Wat pi pin sa yo ka jing jathai ka jing so. Tan nakaliang jungi ki pai ba pa nginong. Enough of this VIP culture. We have had it. Blei shibon. Bagi datang the head of the legislature, head of the executive, and head of the judiciary. Berlada kita ki central government officials ki visit ru kira hak chua ban pentip ban yo permission ban pendon kam ya ki escort ban ya siren. Sakawai ru kimbit ban pendon kam ya ki escort ya siren ya red light habaki ya kum ki pat ba. Ilong dan pendon kampung on official duty. Henry Niyoi, Bahanong Ba Shalong at the height of traffic hours when our children are trying to get to school, when small children are trying to cross the road. Kini, begitu tinted glasses and tibro manuba shong hapok kakali. Even hairstep, bada ima shisha. Kaap kajing maya ngay pi kung kiriw madan. Nakadaw bakini hakajing meng, hakajing snow baki kam kraw, kam he yang ngay pi. Ila ban le kat momon. Ban nga ay kuble itu isamla ibakran syapang kataka VIP mindset na VIP mentality. Mga mapiru nimday ban penkiw stong susuy gini. Mga mapil asi ka nawan kasairan ngiting ngiki syarot. Ngidey ban make way tang ladang yoi ya ka ambulance. Ngimday ban kenria ladang yoi ya kini. Ban kata kan wan lam ya kata kajingkel lah. Mga mapil ngidey ban yang. Ban ong ba I am no less a citizen than you. I have the right of way, I have the right to this road as much as anybody else. And now, equality before law. A murder by accident has happened. It is a murder. And justice has to prevail. Tang nakadaw, pakiday kito kibadon hakaboy, kibadai kita kiban hapan syak khot hajir alor kani ka jingja kamna aban long o pin penja ki sakhi pin suki ya ka investigation ba pin that ki bahaye ka hasem ki paralok ki bakwa ka pishar hop taru bagi datang the head of the legislature, head of the executive, and head of the judiciary. Berlada kita ki central government officials ki visit ru kira hak chua ban pentip ban yo permission ban pendon kam ya ki escort ban ya siren. Sakawai ru kimbit ban pendon kam ya ki escort ya siren ya red light habaki ya kum ki pat ba. Ilong dan pendon kampung on official duty. Henry Niyoi, Bahanong Ba Shalong at the height of traffic hours when our children are trying to get to school, when small children are trying to cross the road. Kini, begitu tinted glasses and tibro manuba shong hapok kakali. Even hairstep, bada ima shisha. Kaap kajing maya ngay pi kung kiriw madan. Nakadaw bakini hakajing meng, hakajing snow baki kam kraw, kam he yang ngay pi. Ila ban le kat momon. Ban nga ay kuble itu isamla ibakran syapang kataka VIP mindset na VIP mentality. Mga mapiru nimday ban penkiw stong susuy gini. Mga mapil asi ka nawan kasairan ngiting ngiki syarot. Ngidey ban make way tang ladang yoi ya ka ambulance. Ngimday ban kenria ladang yoi ya kini. Ban kata kan wan lam ya kata kajingkel lah. Mga mapil ngidey ban yang. Ban ong ba I am no less a citizen than you.
I have the right of way, I have the right to this road as much as anybody else. And now, equality before law. A murder by accident has happened. It is a murder. And justice has to prevail. Tang nakadaw, pakiday kito kibadon hakabor, kibaday kita kiban hapan sya khot hajir alor kani kajingja. Kamna aban long pa pinpen ja ki sakhi, pinpen suki ka investigation, ba pinpen thad ki bahaye ka hasem ki paralok, ki bakwa ka bishar hop. Kapag inasyi ng bagi status ng paralok, balang bagi mobile phone sitong i, dekat ni ngili apoy. Kapag i ba, i kebewan hang ni, hang ni janmit, ilong concern, haring sofya, ya kani kejingja. Pag sutu, ba kani kejingja, kamdei, tang nagadaw bangi ito, i ba pedofil, kani ngidi bahiyeng pati, ne ki bahiyeng hasam ni, bunang ila sa ngimi ito ya i, ni medi perlok pati, ngai siokya kani jingja, namar bang sutu, balada kerja kumni ya i, kamut yangi ru kelak benja hakwi kasni, iki ko jikti jongi, iki bahiyeng hasam jongi ki perlok ki parmarjan do kumjo. Tidak kadir ki sutu, ngangai ba kapelong ni pi wei, baniwan hakni janbien, maladam dei kumta. Ni baru kata ni lei gidingja babon mo bat kalau ni kapor ni kumki patpa kum snong pangimla saksu na takadaw ni yami kumni kawiru ka bangi kwa penpau no ba kan gijingwan kalau mengsulam nam ta ni kayen kabladu no yau liu samla rang ba tang na kadaw jong katamasa ke baki pelong nang betaban rakhe ki tenat uding ladu wat ekonomi beriu. Kanu kalau kita tang yang kesem, nak terkadang kita berpau jenis ngulem syafi yang kesem berokawai. Obleu nai ka diputengan kepada uhi yafi di isti benwan. Ini asu yang muslim belalet ngeri. Ekonomi pada ba pengis kamba kumkini jinja kimdi syu benja nanis kemat. Bat kumkipat ba pada kini kejimi jengi minta kejanmit kalau bagi kau penpau yang kejing seudam bro ba tang nak kadaw kejing lek kemakor kejing penibor pak kejing thambor kejing yuraj ya ka hok jong ki para brio ila du e yo le usamla pak ta kejing yuraj kalong ba uru di we ni kinungnya ya ka baik hapok surop pak taru kidi banyak ka kali surop jadi penburam lang hoi kelak pendon keji baklah mo hakji nyayat tamba mila sutu baka nyati belum hak tu kejanmir kalayap namar tang ban sange ru kim sange su kapkum keji tu lele lam bak teki kali jom kita ki minister bak teki export ki bayat keji totally ki babut nadien juk tak i kan jingjia kalong kejing tu nong ke bakrau kham tam e ya ka ying desem jong niule u khon jong kasnong ji e ngi gong kasnong ni ai jing tashan nagmata bandawai ya ka jing bishar hok bat banyo ya kata ka justice kaba ngi gong kasnong nim kwa ba kalau we jugi kun gi samla jugi ka kasnong hari ka jala jugi kin mat ya kan ita jo ka jing jia nakalong hakaying kasem gujong pi nakalong kaying kasem gujong na te nyimdan kentini e bandong hakani kapor ya kapalale kalale nyimla apan pengkelapat ya ka nyimla apan manra biang ya kamsim jonu kun samna jingi ngikung kasnong ya a gajing kasyan nang mata kaying kasem nang mata ki parlok perjor khamtam e itu kun samla isamla dafi mo wat hadu mentai dang don hapreng gajing sitom ni duai hoble ba piru pinang yo ai kamera ko kai khia par pinang la pan ai ya kata kasaki
hapdeng gejing tang yai kene ka investigation te ubleu nang don kat bat phi ga yin sem jong phi bat jeng ilang baro to ble gejing sok kuble shibun